o haria twari tunyitane ngita aitwa National Land Commission ngita waziri witu uyu arino na twamiambiriria tuhakikishe ni yathira na koguo gatho gucokia gatho tondu ni makoretwo mari andu ehokeku rugendo-ini ruru korwo matirari ehokeku muthenya wa muthi tutingeikarite ha gwake kamiti ni mwaigwa matwira haha marakomaga utuku Ngarũiya kamenya ni arutite wira ni mukenetio ni wira Ngarũiya na ni mwaigwa Ngarũiya avici ateta muno igwa Gikuyu ni githirire akaria nginya kiwaria ithu mutegwa kiaria nginya kiwaria nigetha maundu magire na koguo njuge asante sana kwa nyinyi wote ambao tumeungana pamoja siku ya leo hawa watu wetu safari nao tukiwa watu zaidi ya 800 ambao tunafaa kupatia title. Sema tunashukuru kwa vile leo watu karibu 400 kila mtu ataenda nyumbani na title deed yake akiwa ameishika hivi. Alafu niwaambie ya kwamba wale wamebaki kama hao 400 ambao hawana title deed waachie hapa. Tuko hakikisha mundu wothe utari na title 7 tufanye kazi pamoja, tuangalie hiyo karatasi kama kuna inakosa ilionekana, na niwaambie waziri wetu pamoja na timu yako mnaofanya ya kwamba hakuna mtu amekosa kupewa title deed yake ambaye tunaona kama ni shida ya kitu kama hiyo pesa 10,000 mkipata mtu mmoja, wawili, watatu, kunaweza kuwa na watu labda haya hiyo pesa hata akifanyiwa nini, huyo mtu mlete yeye, si tuone vile tutamsaidia apate title. Karatasi labda ilipotea na inaweza kufanyiwa kitu kama kuchukua affidavit ya kwamba ni karatasi ilikuwa halali, ama kama ni kikao labda ilikuwa aria hihi maybe agekorwo ni cikaro giikaritwo ringi ugakorwo iratathi kuniriorire maundu mau mothe nitauliza waziri za kuhakikisha kwamba kila mtu, hawa wamebaki wachache, watapata title peke yake. Kule Limuru Central, Andu a Kirowe, hawa watu hapa Misiri pia watu wetu wanagojea title kwa hii mtaratibu yenye tena tukimaliza, kabla hatujamaliza Disemba pia tutawapatia title deed zao. Gutire rege mundu werutire akiruta shiringi yake handu akigurira nuthuka mugunda kana ukigaya handu kana mukinyitana mwe gurufu mugithie mukigura na mukinengerwo maratathi ma allotment kana undu ta ucio, gucoke gutuike ati muciari uraciara ciana igakora wina thina wa mugunda, muciari agathikwo thina ukoererwo ni mwana uria mukuru na aria angi, ugakoraga ati twina family cia generation ya gatatu matoire marumagirira title cia migunda yao. Na ngimwira uguo ndiramwira uguo tondu ni njui Kiambu ino ratukoretwo tugithie nie ndiraikurukire kianda kihaha Limuru kuria gwita manyamaritio mathiete kugura mugunda kuu miaka na miaka, ugakoraga ati riu ni marwa na maratathi maithe uria mangikona migunda iria magurire bara iria Kinyua iria yaguritwo na guku ruguru ni nie mangorire hindi ya mwathurite ndicene ngimatetera nigetha nao migunda yao marutite makiri ma mbeca na mamilioni. Kaunti ino ya Kiambu twina title cia kuria Thika, twina title cia kuria Ruiru kuingi nyingi muno citu ire cikarirwo
ona ndia ino ĩ haha na wage kuyu kuria nacu nigetha andu aitu othe mundu ni egwatire taito yake. Wina gataito gaku ni ukuhota gwitetera. Nimesikia vile mmesema hapa ya kwamba leo ukipata title deed yako utaenda nayo sasa uanze kujisaidia. Wacha niwaambie kaide mwira andu ici title andu aingi no makorwo mundu atekomenya title uikarite ona gicagi kira uikarite kana haro uikarite maita jikaro iria tuikaraga ta guku matura-ini kuria kungi ugituika ati ni ukuya ciringi yaku umikire hau na uma ati ni gwaku ukiuga ati urenda gwaka nyumba kana hihi handu ungiaka na ugakomborithia ndungitikira guthie gwikira ciringi ona uikaraga wina hahu o muthenya tondu ndui rucio gwake ningi wirwo atia na ri tondu ni mwagia title undu umwe nie njui tondu ni ndiyoneire uria guthiaga andu magia na title ona ni ucenjagia tondu riu muthuri wina kanyamu gake arahithitie ciringi cia kuigana rimwe ngiri yaku imwe ugure mahiga maigana ona wake mucie waku wake tunyumba twa gukomborithia tondu ni uramenya gutiri mundu ugoka akwire mugunda uyu ti waku kana ni uguthii. Sasa ile kitu mimi naweza kuwauliza ndimwire tondu ni mwi muri andu akwa muri andu aitu na twi ndugu miaka 30 wamiona umuthi uthii uikare kiumia kimwe ati riu tondu ni wona title kamugunda no kagie bei wanirire mugunda tigwa andu aitu eni ni twaranirie na twirane uria kuri tondu nacio tukaga na magerio maingi tondu andu mekuigua governor ni maguku ni aheana 400 waje kuigua ru andu ni majia guka mugunda tugukuhenegere 800 tugukunengere cigana mureke migunda yanyu mumiramate na njira njega. Kaundu kau ni no ndimwira ndikwenda gwakeria hau ni mwe bare no ngoretwo ngirwa na ngihurwo maita maingi muno makeria na mutumia ucio wali haha wa kamiti. Asante sana secretary, kwa vile hivyo umesema ndio vile ilivyo. Huo ndio ukweli kabisa kwa hii kaunti yetu ya Kiambu. Kila wakati hapa imekuwa ni kama mtindo, ukipata ka nusu eka mahali popote ambaye inaitwa ni ya raia hivi. Sasa saa hizo ndio wajuaji na wakora wanapata shughuli ya kufanya. Nigetha umesikia vile huyu mama amesema juzi tu hivi ya kwamba wamegawa, hata kabla hajamaliza tayari kipande moja ya ardhi imeshaenda. Poraji na wajuaji. Mimi nataka niwahakikishie ndimwire gukuri muthenya varigici ni Ngai ahete muoyo wahete akahehera na akagitira mundu kuria uria gukorwa akiria mugunda wa Kiambu tondu tugutwarana nake nginya ndagika ya muthia. Na hizo ardhi hii yetu ya mwana ambaye ni ya kufanyia kazi ya raia, nimesema wewe Waziri Salome, na hata wakati tunatoa hizi title mkimbie huko muangalie hiyo ardhi mara moja, mjue na itangazwe wazi na muhakikisha kwamba imewekwa kwa mkono safi. Nikatha migunda itu ndikaeko hiyo kana tigo andu itu ngoretwo ngihuru bara kuma riria mwathurire tondu ndaingira giti-ini giki uguo. Undu umwe wa mbere uria ndareganire naguo ni gutuika ati migunda itu ni aguka kuhahamwo. Ngiraga na ngirugama imara ngiugaca mugunda wa muraia ni wa muraia na mugunda wa muraia wi Kiambu ni wa muraia wi Kiambu kana tigwa andu itu ni ndahenanirie niguo kwagiriire eni ni ngirugama imara
Riu kiaja gutukorwo mundu uyu hekete uyu no kinyagia athie ndarayiguithania na andu aria angi narenda ati maundu ma maendeleo na nie nderaga andu ngonia ya ateti aria tuthuritwo nao. Wathurwo iganira na giti kiu wathurirwo. Kiria uraheo iganira na kiria uraheo ongo ni musha yangu kwa vile nilikataa na shamba zenu. Nikasema hakuna mtu wanasiasa na ikuliwe na watu wengine wako na pesa. Na hao ni hoto huyo. Wacha watu wajue ya kwamba uongozi ni huduma kwa mwananchi, sio. Sasa mimi niko hapo nasema siku ya leo ni siku mzuri, ni siku nzuri. Yule mtu zamani alikuwa anaitwa maskini, sasa ambaye hana kitu, sasa utabeba title. Kana hiyo title tafadhali iweke mahali mzuri. Hiyo ni urithi ya watoto wako. Kuja umepigania miaka 30, usitumie vibaya, usiuze mike kwa njia mbovu. Kwa hivyo nitamuuliza pia waziri wetu, watu wetu wa National Land Commission, nitamuuliza wetu wa serikali kuu, ambaye vile our county commissioner amesema hapa, tumekuwa tunashirikiana vizuri pamoja na hiyo timu yetu ambayo imefanya kazi nzuri sana ya kushughulikia hii mambo. Tujipatie hizo siku 7, Mungu akitujalia, kabla hatujamaliza mwezi wa November, turudi hapa, hawa watu wengine 400 wachukue title zao. Hizo zingine za Limuru mmemwambiwa na waziri, hizo mahali nyingine yote Limuru tutapeleka. Kiwaliza, kwa vile huyu Ngarui amesema mambo mengi, ni wahakikishie adoitwa huko tengeneza hizo barabara. Mimi nimejitolea na nimekuwa ninapanga na hao Munga, tunapanga na Nduta, tunapanga na Kawambui, tunapanga na huyu Ngaruia, tunatengeneza na hii Limuru yetu inakuwa mzuri. Sitasema yote ndigiwa mothe mawira maria turaruta no muthe uma muthenya wa title ningogia na giikaro njukende muhe horo wa haha ino kavuko haha ni turaka stage, ni turaka motora anake acio ni ndona anake ara me haha ya marero ni maraigatwo ni tukumarowirira nigetha nao maikare me hau hinde gugatua gwakwo barabara ni mukerwo no gutegwa kwa ni muguikara hau. Hiyo tutafanya pamoja, nitamwambia county commissioner, tutaenda tutapanga na watu ya KRA tuhakikisha kwamba hii area yetu imekuwa mzuri. Tovaravara tutu uraine nimepanga, niko na mataa ya solar ambaye nilisema Kiambu tena ya kulipa mtu wa Kenya Power ngithie gerehe matawa mega ma solar biru nigetha besha icio nicio morona tukiheana basari maita 5 mwaka riu. Nilisema mtoto yoyote hata kama ni wa maskini, hakuna mtoto wakati wa Matangi ni governor alethiaga gusharia basari akaheo basari nyehire 5,000, na nilisema watoto basari ni mara 5 kwa mwaka. Netwanyita nado itu nigetha kaunti no itu yagire mambo mengi tutengeneza, ambaye sitaki kusema siku ya leo, shauri masana ona yameenda. Niseme hao vijana wetu asanteni na nimwekete wega, pigieni hao vijana makofi. Asanti. Mumefanya sisi tutang'ara sana huko Uganda. Na nimurekire President Ruto, huyu Moiga ningemukuinira gavana wa Kiambu. Sasa hiyo imebaki kidogo, ni hiyo ya Museveni. Mwende mumuimbie na mutoke huko na taji. Kana tiguo. Leo nani nengo munyitira nigetha mugethie mwathi mukenywa tu soda, mwakinya ku Uganda, ndanathie Uganda na bathi. Ndanathie Uganda ginya na rori. Leo hiyo njia nyinyi mkienda huko mtaenda mpate huko mahali mingi huko wanauzanga vile ule atwendagia bebe guku faraini kumendagia guku. So sasa nyinyi mkipita utakuwa unaona kuku mingi inauzwa vile tunauzanga mahindi hapa, na lazima ukuwe na kitu kidogo ya kujinunulia kakuku huko. Sio bei rahisi sana. Kwa hivyo mwalimu nego kuhegiriga na limwe nitakupa 100,000. Sasa hivi vijana wacha waende kama wanafuraha. Avi mwalimu nego kuhegirigana nigetha mwanaishi sidhege, lakini tumefurahi sana. Our boys
ici mbeca cia kũngirigana rĩmwe orore imwana ici mũgĩtua gũthiĩ asa tumefurahi bana nĩguonaga aciari angĩ haha hĩndĩ ĩrĩa mũrathiĩre ĩtagwo nguka nayo nĩguonaga aciari angĩ haha magĩtwarana nyũgũ na mũtwe no tondũ namo mahĩndĩ matingĩtĩkĩra tũgagĩkenwo nĩ ũrĩa mũragĩka. So asante sana. Alafu sasa huyu mtoto mwenye tumeletewa hapa huyu na Ngaruya Njuguna uchukue hiyo makaratasi yake, tutamlipia, tutampatia scholarship adhi adhome agacoka arĩkĩtie university. Sasa kama wewe ni guardian, wewe wachana na yeye. Sasa mimi nitasomesha mpaka nimalize hiyo nyingine imebaki, nigetha acoke gũkũ athomete arĩkĩtie university rĩu oke arute wĩra. So patia huyu chief of staff hiyo makaratasi yake, tutafanya hiyo kazi. Tondũ reke ndĩmwĩre andũ aitũ gũkũ ndĩrerire andũ aya tũraruta wĩra nao, mwana wothe wĩ itũra rĩa Kiambu, mwana wĩragwo nĩ wa ndigwa wa ngoriai, mwana wa single mother wa single father, mwana wa mũthĩni ũrĩa nyararĩtwo mũno, ciana icio ũrĩa ũhĩtũkĩte ta ũyũ mũkandehera ngahe scholarship ongorwo arathi form 1 ngathomithia kuma form 1 nginya rĩrĩa akarĩkia university, nigetha ciana citũ ithome. Tũraiga mwana wa basarĩ, angĩkorwo nĩ basarĩ tũraheana maita matano. Inyuĩ atumia arĩa mũrarokaga gũthiĩ gũcaria basarĩ thaa 8 cia ũtukũ mũgathiĩ kĩrathi-inĩ gũikara mwetereire basarĩ thiĩ na carokerwo form nĩ cia gũcaria basarĩ ũtukũ, ikara mũciĩ. Yakinya nĩ ngũnengera Ngaruya na MC arĩa angĩ mamwĩtĩre. Basarĩ ndĩraheana mweri wa kerĩ, mweri wa kana, mweri wa gatandatũ, mweri wa kanana na December, maita matano mwaka. Wĩna ciana ithano ciaku ũrenda ithomithio nĩ basarĩ, nĩ ũgũthomithia ciothe mwaka ũmwe na mbeca iria tũraheana, na gũtirĩ mwana tũrahe mbeca cianyihĩra 5,000 angĩ tũrahe nginya 10,000 ũrĩa ũrathiĩ boarding. Koguo maũndũ mau nĩ tũbangĩte na gĩthomo gĩgũthomwo na kĩagĩre. Ndoigire twana tũtũmũrana tũnini, hawa watoto wetu wa kwenda nursery, twana tũtigacoke kuma Manjiri gagathiĩ gacemania na Gĩtonga kĩa mwena ũrĩa ũngĩ wa Tigoni, macemania kĩrathi kũu ũkonaga ciana ũmwe nĩ ta wa kuma Somalia na ũrĩa ũngĩ nĩ ta wa kuma Rũraya. Ndoigire ciana ciothe nĩ njigananu ciatonya kĩrathi, ũrĩa ũkire na atarĩ iratũ, ũrĩa ũkire na kĩraka na ũrĩa warehwo na Prado. Ciana ciothe ndoigire maingĩra kĩrathi, ũndũ wa mbere o kũrĩa oimire agakora igĩirwo gĩkombe gĩa ũcũrũ mũhiũ mwega wa vitamin wĩna gacukari maita matatũ o kiumia. Ngiuga mwana wothe wa single mother na wa single father na wa mũthĩni wa mũico atonya kĩrathi ndakanorio kana kwao nĩ kũrarĩirwo. Ũndũ wa mbere akaheo itumbĩ irega rĩa gũtherũkio, na gũtirĩ ciana rĩu itarĩaga matumbĩ thĩinĩ wa natharĩ citũ. Ngiuga angĩkorwo mwana nĩ oka ndakorio kana kwao nĩ kũrĩ ng'ombe kana gũtirĩ. Mũthenya wa Aramithi gũtirĩ mwana ũtaheagwo bagiti ya iria makanyua. Noguo nĩguo tũthondekete. Fertilizer nĩndĩmũrehagĩra na no ngũrehe rĩngĩ. Ngaruya nipatie kikao ya fertilizer tulete. Nĩndĩmũrehagĩra mbembe, hata mahindi nitalete tena, hata hapa huyu Ngaruya tupatie mahali ya kukuja, nigetha ndamũrehera mũthi mũhande kĩmera gĩkĩ kĩroka. Wana wagetha ciaku nĩ kwagĩa na bũthi mũciĩ. Wamama nikasema ile kuku mnaona nikiwaletea no ndĩrĩmũrehagĩra, ona gũkũ no ngũrehe Ngaruya tuonie harĩa tũkũrehe rĩngĩ, nigetha nake mũtumia wakwa wĩna tũcui twaku 5 rera nguongerere tũngĩ 5 hingi 10. Ukiuga nĩ kũnina mĩeri ĩna wĩna ngũkũ ciaku 10 irarekia, cihe matumbĩ 5 wĩ Gĩtonga kĩa ngũkũ 50. Rekerio matumbĩ maku mau ũrĩa maku merĩ, mũthĩarĩ merĩ na ciana merĩ maya mangĩtwara kũrĩa thukuru-inĩ kũrĩa gavana arahe ciana matumbĩ. Mũtumia ũretagwo tene nĩ mũteti atĩ ũkamũtweterere harĩa nĩ tũroka hĩndĩ ya campaign, mũgaikara kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ, mũteti agoka akamũhe mũndũ 100 na watinda hau kuma rũcinĩ. We ũnjĩre kana mũtumia wĩna matumbĩ make 30 o mũthenya arathiĩ akendia kĩbaũ na 600 o mũthenya nĩ ageterera mũndũ mũteti rĩngĩ amũhe 100? Ĩni githĩ mũtumia ũcio ndamũteithia? Athuri kuma mweri ũyũ tũrorete tũretereire tũrĩkie maũndũ maya twĩ namo. Irio mũndũ mũthuri ngũrwe 4 na anake ngũrwe 3 nyanjie twĩna mũbango wa kũheana arĩa marĩmaga ng'ombe, nĩ tũraheana kinya ng'ombe, nigetha andũ othe rĩu tũmũrĩkie mũndũ ũrĩa wothe wĩ harĩa thĩ. Kaunti itũ ya Kiambu ĩkorwo ĩ njega na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na kĩndũ kĩragamba mũhuko wake. Wa Gĩtonga nĩ agambie manoti
pesa cie bengi no na muthini ure we haria nake ni ahurithie kibao giake kana igana ria ni nigetha tutore twi hamwe. Kwa hivyo Mungu awabariki na watende vyema, tuko pamoja. Wewe Ngaruya ukuje tufanye, mkuje na hawa MCAs wetu wengine wetu tufanye, ndio tumalize hiyo kazi. Kwa hiyo gweciria tuigwithania maundu mau na nijue maundu maitu ni meguthie na njira ire yagirire. Asanteni sana, Mungu wetu awabariki na watende vyema. Haya, tuendelee. Bwana County Commissioner, pia wewe tutakuwa na wewe, usiondoke. Ndio tupeane hizi title deed kwa watu wetu, alafu kazi yetu isonge kwa njia mzuri. Haya waziri, tulete hizo title ndio watu wetu waweze kwenda nyumbani, masaa yamekimbia sana. Asante sana. Situpigie gavana wetu makofi mazuri. Asante sana. Nataka nialike Archdeacon Francis Dandi ili ndio leta hizo title deed, getha sihoere, getha siarikia kuhoerwo. Tutapatia gavana atachukua juu. Getha biseuro twarikia. Tutapatia watu kadhaa. Sawa, basi tuombe. Baba, tunakushukuru kwa vile tumegojea title hizi ambazo tumetoa leo na wetu. Gaito kwa ya kirathimo iguru ya title deed ituike cia kirathimo kuri wona mici yao na ituike cia ko add value. Niguo twarie thiini wa itoria Ngai the witu na Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Kwenda kunengera gavana taito ici kidogo, hebisa turenda ya gavana taito icio ciothe uguo, yetha ihote gavana akioe iguru uguo arikia andu aria tugwita anini wona wetu waheo taito rugame haha nigetha hebisa turetha. Wapi makofi ya gavana wetu na MCA? Tukuhuthira title number na woka wanengirwo mwaurwo mbica na gavana ni ngwita chairman haha nigetha wanengirwo title ni gavana muthi haria na chairman usaine wandike namba yaku ya gibandi na kiria tukumwirite muke nakio. Tukwambiriria na namba 290 Hana Njoki 290 tukiambiriria na John na ketwambia na John Njoroge Kairo. John Njoroge Kairo. John Njoroge Kairo. Rekedi mathomi othe. Hana Njoki ukaitwara raini haha. Hana Njoki, Margaret Thundu, David Karogo, ACK Shinyanga, Joseph Njoroge Kimani, Mary Njoki Karogo, John Njoroge Kairo, Mary Wairimu Gari, Francis Dade, Stephen Ng'ang'a Karaja. Toki oguo. Toke twambiririe na andu 10. Hana Njoki, Margaret Thundu, David Karogo, ACK Shinyanga, Joseph Njoroge Kimani, Mary Njoki Karogo, John Njoroge Kairo, Mary Wairimu Gari, Francis Dade, Stephen Ng'ang'a. Thegio tunaanza taito icio nigetha twite Hana Njoki oke haha na tafadhali nigetha ni undu wa andu wa media getha magie na ida watu akuneo ukageithia gavana nororete haria mbere rora mbere maitu nyita taito hau unyiti oguo. Margareti sawa.
Wapi hiyo ingine? DJ Mike hapa governor. 1 2. Eh. Haya, hiyo ingine ni ya wapi? Hiyo ingine ni ya wapi? Sisi. Shikaimo sisi, tuone. Haya, Ng'ang'a Stephen Karanja. Ndio tu wetu. Ng'ang'a Stephen Karanja. Haya, Ng'ang'a Stephen Karanja. Kamuta na Zoom. Haya, Ng'ang'a Stephen Karanja, asante. Okay. Shika hivyo sisi. Alafu haya, Nyitau John. Haya. Haya, asante. Haya, nwege. Haya. Nyitau. Haya, kerole haya. Sawa, kahuheo bahasha. Hii ni ya Margaret Thudu Mwangi. Ito. Aya, kenyite hago uguo. Aya. Na ya David Karugo Maora. Eno. Haya, njega wapi wengine? Eno ni ya Joseph Joroge Kimani. Ndio Joroge. Haya. Tunege haha ya Mary Joki Kiragu. Mary Joki Kiragu. Okay. Alafu tuena ya Diocese of Mount Kenya. Aone weno. Haya, yone ya Diocese of Mount Kenya South. Haya, sasa tupige picha moja hapa sisi. Tukiwa pamoja. Tureda adu berehe gavana. Adu atano uguo musioete uguo wega. Akapi ule anini. Urahura ciothe. 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 Kuja hapa. Na ndi turenda mucioe wega uguo cionekane uguo muroya uguo. Geithia uguo. Teithie hau. Oya iwega uguo iguru, oya iwega uguo. Wacha ngoja kidogo, kwenda bisa turetha. Au murugamite. Simama hapo. Kwa bisa turenda kuya. Nyita yugo moko nyitete kila mtu. Mturudi nyuma sasa, tumwache hapo. Hivyo. Kwa bisa yes. Okay.
Asante sana. Basi naomba tafadhali, tukiwa tumekaa chini, naomba tusimameni. Ukai maito, ukai haria. Yes, turathie haria, mwathie haria he handu mugucaina, thii haria metha-ini nene, thiei mucaine na nigetha